Ovo je ruski predsjednik Vladimir Putin. Mnogo pre nego što je svet dobro upoznao njegovo ime. Nepoznati službenik KGB-a srednjeg ranga, koji će postati jedan od najprepoznatljivijih lidera na planeti. Otkako je prvi put izabran, Putin je pažljivo gradio imidž muževnog moćnika. Ali iza fotosesija stoji još jedan pažljivo izgrađen autoportret, sastavljen od anegdota koje često ponavlja u intervjuima. Those messages are extremely important, not necessarily at face value, but at symbolic value. What is it that he is trying to say? Ovo su 3 priče kojima se Putin iznova vraća iz života pre Kremlja. Vladimir Putin rođen je 1952. godine u Leningradu, danas Sankt Peterburgu, gradu koji je propatio 872 dana pod nacističkom opsadom u Drugom svetskom ratu. Stotine hiljada su poginule, među njima i Putinov stariji brat. On tvrdi da su njegovi roditelji to jedva preživeli. The siege is the background condition for his childhood. It was a city marked by scarcity, by a profound sense of trauma and loss, and a deep fear of vulnerability. Ovde je odrastao u skučenom komunalnom stanu bez tople vode i sa zajedničkim toaletom. It was a pretty rough, hard-scrabble existence, and frankly, the young Putin himself seemed to have been a pretty rough, hard-scrabble young kid. You know, he was a bit of a scrapper. Veći deo njegovog djetinjstva odvijao se u dvoru, zajedničkom dvorištu između stambenih zgrada. The lesson of the dvor culture taught him don't ever back down, even though you're smaller than a lot of the other boys. Počeo je da se bavi rvanjem i judom, kasnije je stekao crni pojas. Ali postoji jedna konkretna anegdota koju posebno voli da priča o detinjstvu. Kako je voleo da juri pacove. That was all fun and games until at one point he chased a particularly big rat into a room from which there was no exit. And realizing that, the rat turned and was ready to spring, and actually Putin himself ran. U prvom licu, knjizi intervjua objavljenoj u godini kada je postao predsjednik, on kaže da je stekao brzu i trajnu lekciju iz tog iskustva. If you corner a rat and you leave it no way out, they will fight with unexpected ferocity. He says he drew a conclusion from this: never be cornered and never corner anyone. Putin kaže da je sanjao o tome da se prijavi u KGB, sovjetsku obaveštajnu službu. Работать в органах безопасности мне действительно хотелось где-то. У меня возникло такое желание где-то в школе еще. Но, как и у многих молодых людей. Kao tinejdžer, on čak kaže da se pojavio u njihovom sedištu u Leningradu, tražeći posao. Ali su mu oni rekli da se upiše na fakultet i studira pravo. Tu su ga kasnije i regrutovali. He joins the KGB not really because of the ideological dimension, but because it seems to be the biggest gang in town. On kaže da njegov posao u KGB-u bio da sakuplja informacije o političkim protivnicima, otkrivajući ko šta radi i kako. Govori tečno nemački i 1985. godine poslat u Dresden u istočnoj Nemačkoj. U to vreme Sovjetski savez je i dalje imao ogroman uticaj širom istočne Evrope. Putin je još uvek bio u Dresdenu kada su krajem 1989. godine izbili masovni protesti svuda u istočnoj Nemačkoj, dovevši u novembru do pada Berlinskog zida. Narednog meseca masa je provalila u drezdensko sedište Štazija, ozloglašene istočno-nemačke tajne policije, pokušavši da spreči uništavanje dosijeja i dokaza, dok je režim padao. The Stasi was basically finished that night. U knjizi Prvo lice on se prisjeća kako se masa okrenula ka kompleksu KGB-a preko puta, odakle ih je Putin gledao. So there he is in the KGB's compound when there's a crowd of East Germans who clearly identify the Soviets, the KGB in particular, as their oppressors. Putin himself goes out and confronts the crowd and says, look, there's a whole collection of soldiers inside with weapons. If you come in, they will have to fire. And he talks them down. Iako je pregovaranje bilo uspešno, Putin se plašio novih nereda, te je od Moskve zatražio pojačanje. The KGB put in a panicked call to the nearest Soviet garrison, saying, we have a crowd here, we're going to have to send some troops. And they say, look, we can't do anything unless we have orders. We need to have orders from Moscow, and Moscow is silent. Iako Sovjetski savez nije pao sve do 1991. godine, Putin kaže da je osjetio
kao da mu je došao kraj tog dana. To je ostavilo trajnog traga na njemu. Прежде всего следует признать, и об этом я уже говорил, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Десятки миллионов наших сограждан и соотечественников оказались за пределами российской территории. I think that experience in Dresden shaped his obsession with state strength, civil control, and preventing disorder. Posle Drezdena Putin je ostao na platnom spisku KGB-a, ali zvanično nije bio nigde raspoređen. Zato se vratio u Leningrad, započeo postdiplomske studije iz rudarske ekonomije i u autobiografiji koju su mu napisali drugi kaže da je čak razmišljao o karijeri u akademskim krugovima. Ali njegov bivši profesor prava, Anatolij Sobčak, koji će uskoro postati gradonačelnik Leningrada, ponudio mu je posao koji će mu promeniti život. Tako je on tiho ušao u svet politike. Često neprimećen, sedeo je pored Sobčaka godinama. Možete da ga vidite ovde. Ili čak ovde. U to vreme niko nije obraćao previše pažnje na čoveka u smeđem kaputu. It was actually through the chaotic 1990s that in many ways he really found his genuine talents. And his talents in the 1990s were essentially to be everyone's favorite bagman, everyone's favorite deputy, the guy who can get things done unobtrusively. Za taj period tvrdi da su to bile godine tokom kojih je najviše naučio u karijeri. It's a small anecdote that Putin tells, and he repeatedly highlights above all others, and that is that Sobchak had such personal trust in him that he gave him a stack of blank signed papers, as he calls them, blank signed letters. So he was authorized to act in the mayor's name. That experience shaped Putin's view of power as something personal, loyal, and indivisible, and that lesson stayed with him long after the Sobchak years. Do današnjih dana okružen je mnogim ljudima koje je upoznao tokom vremena provedenog u gradonačelnikovom kabinetu. Kada je Sobčak izgubio izbore, Putin se preselio u Moskvu da bi se pridružio KGB-u u poslednjim godinama administracije Borisa Jeljcina. Brzo se peo u hijerarhiji. Godine 1998. postao je šef nove obaveštajne i bezbednosne službe, FSB. Godinu dana kasnije, premijer. The so-called family, the people around Yeltsin, were beginning to look for a successor. Someone who they thought could be controllable and could be efficient. Uži krug osigurao je da Putin preuzme vlast kad se Jelcin povuče. Ali za većinu Rusa on je dalje bio misterija. Putin really hadn't struck the public imagination that much. And therefore, when he became, well, first prime minister, but then certainly president, there was a sense of who is this man? Which, of course, was very useful for Putin because it more or less meant that he had a blank slate. Na tom platnu Putin je izgradio imidž lidera koga znamo danas. Čoveka koji je sa leningradskih ulica stigao do položaja prvog čoveka Rusije. Držeći kontrolu nad zemljom više od 25 godina, postajao je sve autoritarniji. I think the pre-Kremlin years tell us a great deal about Putin's operating instincts, but those years are not deterministic. Biography alone, I don't think, explains Putin's choices across his career. Vreme koje je proveo na vlasti takođe su oblikovali ratovi, ekonomske krize i stalni sukobi sa Zapadom. Ali iz priča koje on govori, možemo da naslutimo njegov način razmišljanja. Putin's childhood in post-war Leningrad, his KGB training, the events in Dresden, the chaos of the 1990s clearly, I think, instilled deep instincts in Putin about vulnerability, loyalty, and the dangers of state collapse.